Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Zereberwa. Neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba tariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Rwanda abagore n'abakobwa barashishikariza kwikingira kanseri y'inkondo y'umura. Ese ubusanzwe bafite amakuru ahagije kuri iyi ndwara? Babitubwiye gutyo nta kintu bizadusobanurira, cyane cyane ku bantu bo mu cyaro nta makuru tuyifite, abantu bo mu cyaro nta makuru tuyifite. Sange muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamerewe bate nyuma ya grenade yatewe ku munsi w'ejo igahitana ubuzima bwa bamwe. Waruzi muhanzi Fela Kuti wo muri Nigeria yahawe igihembo cya Grammys nyuma y'imyaka hafi 30 apfuye. Muri Indonesia umugabo n'umugore bakubiswe inkoni 140 baziraga iki? Mu mikino ayo twabateguriye arimo Benfica nyuma yo kwandagaza Real Madrid bongeye guhurira muri Champions League. Ntimucikwe gendi Yves Bucyana. Dufite nabaza muganga ku ndwara y'ibibembe. Aya makuru hagaraye na Gildas Hondimpondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka Chance Habimana tugezwe havugwa hirya no hino ku isi. Mu ngingo y'imboneka rimwe sentare ntahinyuzwa mu Buhindi yavuze ko isuku rijanye n'ubutinyanka ari uburenganzira bw'ishimikiro kandi itegeka amashuri yose ya leta guha abanyeshure ku buntu udutambara tw'isuku two mu butinyanka. Mu rubanza rwo kuronswa udukoresho tubereye mu mashuri no mu bibanza vy'akazi, abacamanza bavuze ko kudashobora kuronka udukoresho tw'isuku mu bihe by'ubutinyanka bitumwa abakobwa batungwa agatoki kandi bakamaramazwa. Ubutinyanka kiracari ikintu kitavugwa mu bice byinshi by'Ubuhindi. Umukuru w'ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger kuwa kane yarashimiye Uburusiya ku ruhara rwabwo mu gufasha kuburizamwe igitero ku kibuga c'indege ca Niamey, acayagiriza abakuru b'ibihugu by'Ubufaransa, Benin na Cote d'Ivoire gushigikira abagize uruhara muri ico gitero. Abakekwa ko arabagwanyi bitirira idini rya Islam bahagavye igitero mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira kuwa kane, ariko ibikorwa kuri ico kibuga umunsi waheze vyasubiriye kugenda neza. Ni inkuru ya Chris Okor mumva mu ijwi rya Gildas Hondimpondo. Kumbonesha kure y'igihugu, umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Nigeria yavuze ko abasirikare bane bakomeretse, abantu 20 nabo mu bari bateye harimo ubufisi ubwene gihugu bw'Ufaransa bahasiga ubuzima. Abagera kuri 11 barafashwe. Yashimangiye ko inzego z'umutekano zose harimo bazifashe mu mugongo w'Abarusiya izavyifashemo neza. Mu majambo asa n'ayaremereye, General Abdurrahman Tiani yagirije umukuru w'Ufaransa Emmanuel Macron, Patrice Talon wa Benin na Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire gushigikira mu by'uburyo abo yisaba cangero. Yagize ati turarambiwe no kubumva bakoga ubu bitegurire kutwumviriza. Umushikiranganje wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Abbas Arachi yavuze ko igihugu ciwe kiguma citeguriye kuganira na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko gusa hashingiwe ku kubahana hagati y'impande zombi. Avugira muri Turkiya, igihugu kimaze igihe kigerageza kuba umuhuza, Arachi yaburiye ko igitero ico arico cose cova kuri Amerika gishobora gutuma haba inyinshi irenze intambara hagati y'ibindi bihugu bibiri gusa. Amerika yatangaje ko ishobora gufata ingingo zo gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe Iran yobandanya umugambi wayo wa nucleaire. Ariko Iran niyo ivuga ko uwo mugambi ari uw'amahoro atangwa n'ugamije. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Turkiya Hakan Fidan yavuze ko gusubira ku meza y'ibiganiro ari ngirakamaro, ariko mu majambo yiwe araciyagirije Amerika gukoresha iterabwoba mu bijanye na diplomasi. Dutangura ibiganiro uri ku iterabwoba, niba bashaka ibiganiro twese twumva kumwe kandi atawe birenganya. Iran ntiyigeze ishira ku ruhande ibiganiro kandi ntavyo yimirije gukora. Perezida Trump yagenywe ubuzi cyane mu kunegura banki nkuru ya Amerika ngo abari we abo mukuru wayo mushasha. Kevin Walsh azosubirira uwarasanzwe yirongoye ubu Jerome Powell mu kwezi kwa gatanu. Walsh yari umwe mu batwari iyo banki gushika mu mwaka wa 2011.
kandi n'umukwe wa Ronald Roda umutunzi ruhebwa asanzwe ari mu bafasha n'abashigikiye Trump. Powell yarahakanye igitsure cavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu cyo kugabanya ibijanye urugero rw'inyungu ubu ariko arakorwa kwa matohoza n'ubucamanza ajanye n'ingene yasanuye inyubakwa zikorerwamo na banki nkuru ya Amerika ivyo we avuga ko vyatewe n'ishavu rya Trump ku ngero z'inyungu. Gisele urakoze Chansard. Amakuru yacarambuye reka tuyahere muri Kongo sange mu mujyi w'amajyaruguru y'umujyi wa Uvira muri Repubulika ya Kongo muri rusange hiriwe ituze nyuma ya grenade hatewe ejo ku mugoroba igahitana abantu. M23 umutwe uhanganye na leta y'icyo gihugu urashinja abazarendo bafatanya na leta kuba ari bo bari inyuma y'iyo grenade. M23 kandi igenzura ako gace nyuma yo kwivana mu mujyi wa Uvira bari barafashe mu kwezi kwa 12. Iyi ni inkuru ya Prime ndi ku Magenge. Amasoko atandukanye avuga yuko iyo grenade yatewe ejo kuwa kane mu gihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku isoko ya Sange ni kilometero nka 30 mu buraruko bwa Uvira. Umwe mu bahaba avuga yuko yarahejeje gusoma hanyuma yumva ikintu gituritse we n'abandi bari hafi yiwe barakumbagara batazi bibaye. Avuga ko mu nyuma batoye ubwenge ariho bamenya yuko ari gisasu ca grenade catewe basanga cyahitanye abantu abandi barakomereka mu bari hafi y'isoko. Ibitigiri by'abahitanywe n'iyo grenade biratandukanye bivanye n'amasoko bitanga ariko yose ahuriza ko buno nyene hapfuye abantu batari munsi ya 4 n'abandi barenga 10 bakomeretse. Umuhari AFC M23 ugenzura ko gace uvuga yuko hapfuye abantu 5 n'abarenga 10 bakomeretse ariko hari n'ayandi masoko avuga yuko abantu 9 aribo bapfuye kuko uretse abaguye aho nyene harimo abandi baba bapfiriye kwa muganga. Ku rubuga X umuvugizi wa AFC M23 yagiriza leta ya Kongo n'abayifasha kurwana bababaza Lendo kuba ari bo bari nyuma y'iterwa ry'iyo grenade ukavuga yuko mu bapfuye n'abakomeretse harimo abagore n'abana. Ku murango w'ejo hari hiriwe haravugwa ugutana mu mitwe hagati y'abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za leta FRDC mu turere twa Runingu na Biriba. Naho kuwa kabiri kuwa gatatu no kuwa kane hari hiriwe haravugwa gutana mu mitwe hagati y'ingabo za leta na Wazalendo hamwe n'abarwanyi batwirwaneho bakorana n'umuhari wa AFC M23 mu gace k'imisozi ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ibyatumye abantu ibihumbi bava mu vyabo nkuko ibinyamakuru byo muri Kongo bibivuga. Amasoko atandukanye yemeza ko hagwanirwa cane agace ka Point Zero n'inkengera zako. Ibinyamakuru byo muri Kongo vyemeza yuko ingabo za leta zifatanije na Wazalendo bakuye abarwanyi batwirwaneho kuri Point Zero kuri uyu wa kane agace bari bamaze hafi indwi zibiri barafashe. Hagati aho mu nzira yo kuronderera inyishu iyo ntambara ya Kongo abahuza b'ishirahamwe rya Afrika barongowe n'umukuru w'inama shikiranganje ya Togo Faure Nyasimbe bari mu rugendo kubonana n'abategetsi b'ibihugu by'akarere. Uyu munsi bari Kigali mu Rwanda, intambwe ikurikira akaba ari mu Burundi. Bariko bararondera ingene bohuriza hamwe imigambi ya Washington, Doha na Rwanda yo guhagarika iyo ntambara imaze imyaka 30 ibangamiye Kongo n'akarere kose. Inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zishoje ku kwezi kwa mbere umugambi mugari wo gushishikariza abagore n'abakobwa kwikingiza kanseri y'inkondo y'umura. Nubwo hashize igihe inzego z'ubuzima zitanga inkingo zihereye ku bangavu imyaka 12 hari aho badafite amakuru ahagije kuri iyi ndwara. Ese abaganga bo babivugaho iki? Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yasuye intara y'Amajyepfo aganira n'abakobwa ndetse n'abagore bamubwira uko bumva iyi ndwara ndetse yegera n'inzego z'ubuzima zidatanga ibisobanuro kuri zimwe mu mpungenge abaturage baba bafite ku rukingo. Aduye inkuru ikurikira. Dukingiye se tukiniga senior 1 ko bavugaga ko umuntu wese yigize nyine babimukingiye. Uyu mukobwa twamwise Mutoni ariko si yo mazina ye kuko ariko yabidusabye. Yakingiwe kanseri y'inkondo y'umura ari mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye ubwo yari afite imyaka 12. Ubu yujuje imyaka 19 ngo yakingiwe bamusanze ku ishuri kandi ngo nta nibisobanuro bamuhaye mbere yo guhabwa urukingo. Babitubwiye gutyo nta kintu bizadusobanurira. Cyane ku bantu bo mu cyaro nta makuru tuyifite. Abantu bo mu cyaro nta makuru tuyifite. Niba ari uko nta muntu uzanga bidusobanurira. N'ugenda mu gatoro umurongo bakabakingira gusa batabasobanuriye. Naho umubyeyi wambwiye ko afite imyaka 25 kandi akaba abyaye kabiri nawe ntiyifuje ko muvuga amazina. Avuga ko atigeze afata uru rukingo kandi yambwiye ko yumva bitamuteye ubwoba. Ubwo twaganiriraga mu nkengero z'umujyi wa Muhanga yambwiye ko hari benshi nkawe badafite amakuru ahagije ndetse akemeza ko hari n'abadashira amakenga urukingo ruhabwa abakobwa. Nize kura n'umushiti wanjye nyine afite yaragize ikibazo cy'ubumuga akavuga ngo bararumukingiye ntirwahura n'amaraso ye bimuviramo kutagenda neza gusa bavuga ko ariho rwavuye ni nk'afite ubumuga bwo kutagenda urebye batekereza ko ariho nyine byaba byarakomotse.
ibitaro bya Kabgayi biri mu karere ka Muhanga ni bimwe mu bikunze guhangana n'ingaruka z'imyumvire mike kuri iyi ndwara. Gusa umuyobozi wabyo Dr Jean Baptiste Muvunyi avuga ko badacika intege. Avuga ko iyi ndwara ikunze kwibasira abakobwa bashaka abagabo bakiri bato, abafite intege nke z'umubiri nk'abagendana ubwandu bwa sida, ndetse n'abakorana imibonano mpuzabitsina kenshi n'abantu batandukanye. Nabajije Dr Muvunyi ibimenyetso byatuma umuntu atangira kugira impungenge. Guhinduka k'ururenda, umugore ashobora no kuva n'amaraso mu buryo budasanzwe bitandukanye n'imihango abantu bamenyereye, gukora imibonano mpuzabitsina akababara. Ibindi byo umuganga mu gihe ashobora gusuzuma hari ibyo we ashobora kubona byisumbuyeho bitewe n'uko aba yakoresheje ibindi bikoresho, ariko ibyo byo ko ari bitatu umuntu ashobora kubyimenyera. Nubwo iyi ndwara ari mbi, Dr Muvunyi avuga ko nta mpamvu y'uko abantu bakuka umutima. Kuri we ngo hariho ubushobozi bwo gutahura iyi ndwara no kuyivura igakira, gusa akibutsa ko ibi byose bishoboka iyo ibonetse amazi atararenga inkombe. Hari sisiteme ikoreshwa yo guhita basa n'abashiririza izo serire, uturemangingo dutoya tuba dushobora guhindukamo kanseri. Ku bitaro byacu iyo serivisi irahari. Iyo biri ku rwego rwisumbuyeho tubaha transferi bakajya kuvurirwa mu bindi bitaro byisumbuye, yaba ari iby'i Butare, ibitaro byisumbuye bya Kigali, i Kanombe, Faisal ndetse n'ibitaro. Ikibi ni igihe wenda iyo kanseri yamaze kwimuka yararenze aho ngaho, ariko iyo bikiri ku rwego rwo hasi 100% rwose iravurwa igakira, umuntu agakomeza akaba muzima akazicwa n'urundi. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko abari hagati ya 600 na 800 bandura kanseri y'inkondo y'umura buri mwaka. Iyi minisiteri ivuga ko uretse gukingira ihereye ku bakobwa b'imyaka 12 yaniyemeje gupima abagore bari hagati y'imyaka 30 na 49 nk'icyiciro gikunze kwibasirwa, kandi kizera neza ko 90% by'abatahuweho ubu burwayi bahawe ubuvuzi bwizewe. Ni mu gihe bitarenze umwaka wa 2027 leta y'u Rwanda ivuga ko igomba kuba yaciye burundu kanseri y'inkondo y'umura. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu ntara y'Amajyepfo. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Latifa, abadukurikira kuri Facebook baravuga iki? Urakoze cyane Gisele. Iyi nkuru ivuga ko Ubufaransa bwatoye umushinga w'itegeko uvuga ko gushyingirwa bitavuze gukora imibonano mpuzabitsina. Bayitanze ibitekerezo. Ishimwe Eric yagize ati nibyo da, wenda n'abatagira ubushake bw'imibonano twakibona mu mushinga w'urugo. Naho nyine wabera Josiane ati Imana yaravuze ngo abashyingiranywe baba umubiri umwe. Ubufaransa buti ibyo bigomba kuvaho, dukabije guhindura iby'Imana yavuze ndetse yategetse. Indi nkuru batanze ibitekerezo niyo muri Indonesia y'umugore n'umugabo bakubiswe inkoni zirenga 100 kubera kwica itegeko rya Islam bazira gukora imibonano mpuzabitsina batarashyingiranywe ndetse no kunywa inzoga. Witwa Ndayishimiye Amuri yavuze ati aho ni so kuko amategeko ategerezwa gukurikizwa ataguhengama. Naho Nduwimana Emile ati birababaje cyane. Iyi nkuru ivuga ko Amerika ishobora kuba iri kwitegura kongera gutera Iran nyuma yaho muri iyi minsi yabayeho kwengera gukomeye kw'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati hafi ya Iran, nayo bayitanzeho ibitekerezo. Livuzimana Leonce yagize ati sindi umu-analyste ariko intambara y'ibishobora guhombya impande zose zizoba ziriyimwe. Naho Joas nawe ati nitegure neza ko Kirani nayo iri kwitegura. Twakibutsa abadukurikira ko banasura website yacu bbc.gahuza.com bagasoma inkuru zitandukanye. Urakoze cyane. Nkuko Latifa yarabigarutseho, muri Indonesia hari umugore n'umugabo bakubiswe inkoni 140 bazira gukora imibonano mpuzabitsina batarashyingiranwa ndetse no kunywa inzoga. Hakurikijwe amategeko ya Sharia cyangwa se idini rya Islam yisunzwe muri iki gihugu, birabujijwe ko umuntu akora ibintu nk'ibyo. Indonesia nicyo gihugu cya mbere ku isi kirimo abayoboke benshi b'idini rya Islam. Iyi nkuru yo ku rubuga rwa BBC mushyikirizwa na Syria Kemuhawe nayo. Umugore w'imyaka 21 yaguye hasi aratubwenge nyuma yo gukubitwa inkoni. Abategetsi bavuze ko arico gitigiri kinini c'inkoni cyakubiswe abakoze icyaha cyo guhuza ibitsina no kunywa inzoga ku mugaragaro. Ivyo bikaba byabereye mu ntara ya Aceh. Abapolisi 3 b'abagore bakurakuranwa mu kumukubita mu gihe uwo mugore nawe yariko ariyuha iryosozi. Amaze kwikubita hasi, abo bapolisi b'abagore baciye bamunyarukana mu modoka ya Rusehabaniha. Izo nkoni bazikuse ku munsi wa 4 bari kumwe n'abandi 4 nyene, harimwo n'umupolisi ajeje kubahiriza amategeko ya Islam. Bose bakaba bari bahamwe n'icyaha cyo kutubahiriza amategeko ya Sharia.
gukubitwa inkoni ni igihano gisanzwe gihabwa abatubahije amategeko ya Islam muri Ace, nubwo iki gihano kimaze igihe kinini ciyamirizwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu avuga ko ari ubugome. Hakurikijwe amategeko mpanavyaha yo mu ntara ya Ace yisunga idini rya Islam, gukora imibonano mpuzabitsina mutarubakana bihanishwa inkoni 100, hanyuma kunywa inzoga bigahanishwa inkoni 40. Azarul Husna, muhuzabikorwa mu muryango uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu muri Ace, Indonesia Contras, avuga ko amategeko agenga ivyo bihano akwiye kwihwezwa neza kugira ngo afashe abantu inyuma yo gukubitwa izo nkoni. Seriake Muhabonayo, BBC gahuza miryango i Nairobi. Ni kuwa gatanu abakunzi b'umuziki ntitwabibagiwe. Icyamamare mu muziki wa Afrobeat ku isi Fela Kuti ukomoka muri Nigeria wabaye umunyafurika wa mbere uhabwa igihembo cya Grammy y'ubuzima bwose nubwo hashize imyaka hafi 30 apfuye. Latifa Mutesi yaduteguriye inkuru irambuye. Nyuma y'imyaka myinshi afatwa n'abafana nk'umwami wa Afrobeat, icyamamare Fela Kuti agiye guhabwa igihembo cya Grammy y'ubuzima bwose, Grammy's Lifetime Achievement Award, nubwo hashize imyaka hafi 30 apfuye. Fela Kuti ukomoka muri Nigeria yapfuye mu mwaka wa 1997 afite imyaka 58. Ariko abahanga muri muzika ku isi baracyamufata nk'umuntu wahinduye amateka y'umuziki wa Afrobeat ku isi. Sewun Kuti umuhungu we yavuze ko iki gihembo kigaragaza ukuri k'ubuzima n'umurage se yasigiye isi binyuze mu muziki we. Ricky Stein, inshuti ya Fela Kuti, akaba ari nawe utunganyaga muzika ye, yavuze ko nubwo byatinze ari byiza ko Grammys yemeye agaciro ka Fela. Iki gihembo kije mu gihe injyana ya Afrobeat imaze kwigarurira isi, aho mu mwaka wa 2024 Grammys yashyizeho icyiciro cya Best African Performance kigaragaza izamuka ry'injyana zo muri Afrika. Muri uyu mwaka kandi Burna Boy wamamaye cyane muri Nigeria nawe yihatanye mu cyiciro cya album nziza cyane ku isi. Fela Kuti araba ariwe munyafrika wa mbere uhawe Grammy y'ubuzima bwose, igihembo cyatangiye gutangwa mu mwaka wa 1963. Uyu mwaka kandi abandi bahanzi bazahabwa iki gihembo barimo Carlos Santana, Chaka Khan uzwi nka Queen of Funk, ndetse na Paul Simon. Umuryango wa Fela Kuti, inshuti n'abahanzi bagenzi be bazitabira ibirori bya Grammys kugira ngo bahabwe iki gihembo mu izina rye, bashimangira ko umurage we ugikomeje kubaho. Latifa Mutesi, BBC gahuza miryango i Nairobi. Arakoze Latifa. Imvura imvano y'umunsi w'ejo kuwa gatandatu izagaruka ku buryo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwifashe mu mujyi wa Rubavu wo mu Rwanda uhana imbibi n'umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'imyaka umwe umutwe wa M23 ufashe uyu mujyi wa Goma. Nimuzacikwe. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino mugiye kugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza bakunzi y'imikino kuri BBC. Mere mu Burundi ikibuga cy'umupira w'amaguru Intwari kizafungurwa ku mugaragaro ejo kuwa gatandatu mu mukino wa shampiyona uzahuza Vitalo na Bumamuru. Bumamuru ni ya kabiri ku rutonde rw'agateganyo n'amanota 42 inyuma ya Aigle Noir ifite amanota 48, naho Vitalo ni ya 8 n'amanota 25. Umukino wo gufungura ikibuga Intwari uzitabirwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kandi ngo kwinjira n'ubuntu muri ibyo birori. Tujye ku mugabane w'Uburayi muri tombora ya Champions League, imikino yo gukuranwamo ku makipe agishakisha itike yo kwinjira mu makipe 16 azakina icyiciro cya kabiri mu gisa nko gusubiramo umukino watesheje agaciro ikipe ya Real Madrid yongeye gutombora Benfica y'umutoza Jose Mourinho wahoze anayitoza kuwa gatatu ushize. Ikipe ya Benfica yahondaguye Real Madrid ibitego 4-2 iyibuza kubona itike yako kanya. Tombora yabaye kandi igaragaza ko Monaco izahura na Paris Saint-Germain, Galatasaray igakina na Juventus, Borussia Dortmund izahura na Atalanta, Karabakh yo muri Azerbaijan ihure na Newcastle United, Club Brugge ikine na Atletico Madrid, naho Bodo Glimt yatomboye Inter Milan, Olympiacos yo ikazakina na Bayer Leverkusen.
iyi tombora yabaye ku makipe yabonye umwanya kuva ku wa 9 kugeza ku wa 24 mu mikino ya Champions League iherutse. Amakipe azarokoka akazajya mu yindi tombora noneho irimo amakipe yamaze kubona itike yose hamwe akazaba 16. Mu mukino wa tennis irushanwa rya Open ya Australia, umunya-Espanye Carlos Alcaraz yatsindiye kuzakina umukino wa nyuma yo guhatana bikomeye n'umudage Alexander Zverev mu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uyu munsi. Alcaraz yatsinze uwo mukino bigoranye 7-2. Ni umukino wamaze amasaha 5 n'iminota 27. Mu wundi mukino urangiye mu kanya nawo wamaze amasaha arenga 5, umunya-Serbia Novak Djokovic asezereye Jannik Sinner wari ufite icyo gikombe amutsinze 7-2. Djokovic yabanje gutsindwa 7 z'amanota 6-3 nyuma yo kugaruka akazishyura ndetse agatsinda na set ya nyuma ku manota 6-4 kuri izo 7 zose. Umukino wa nyuma uzaba ari ishiraniro ukazahuza Carlos Alcaraz na Novak Djokovic, uyu ufite imyaka 38 ushaka uko yatwara igikombe cye cya 25 cy'amarushanwa akomeye ya tennis. Umukino ukazaba ku cyumweru. Soreze mu Bwongereza, shampiyona English Premier League irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Imikino abakunzi b'iyi shampiyona bazarebeje ku wa 6. Brighton izakina na Everton, mu gihe Leeds United izahura na Arsenal ishaka kongera kwemeza abakunzi bayo nyuma yo gukubitwa na Manchester United ku cyumweru gishize. Wolverhampton yo izakina na Bournemouth, Chelsea izabiri wayo Stamford Bridge guhura na West Ham. Liverpool ikinira ku kibuga cyayo Anfield izakira ikipe ya Newcastle United ku cyumweru. Aston Villa izahura na Brentford, ni mu gihe Manchester United izakina na Fulham. Nottingham Forest igahura na Crystal Palace. Tottenham izakina na Manchester City. Imikino ikazasozwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha, Sunderland ihura na Burnley. Nkiri ku makuru yo mu Bwongereza, umutoza wa Crystal Palace Oliver Glasner yemeje ko Jean-Philippe Mateta atazaba ari mu ikipe ya Crystal Palace izahura na Nottingham Forest ku cyumweru. Avuga ko Mateta atari mu mwanya ukwiye wo gukina uwo mukino. Rutahizamu wa Crystal Palace n'Ubufaransa Jean-Philippe Mateta yatsinze ibitego 12 mu mikino 37 yakinnye muri iyo kipe ndetse n'ikipe y'igihugu, ariko ntarabona inshundura kuva ikipe ye inganya na Fulham ku bunani. Biravugwa ko agomba kuva muri iyo kipe mu gihe ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani iri kwihutisha ibiganiro byo kumugura. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Arakoze cyane Yves Bucyana. Tugeze mu kiganiro cyabaza muganga. Nubwo itakivugwa cyane ariko kandi iracyariho indwara y'ibibembe. Itera ubumuga nyamara imonetse kare yavurwa igakira ndetse n'abo baranduje bakitabwaho ku bufatanye bw'abaganga. Yvette Kabatesi yaganiye n'umuganga adutegurira iki kiganiro. Mwireho neza. Nubwo itakigaragara cyane, ibibembe ni indwara ikiriho. Nubwo abayifite bakunze kunenwa ndetse bakitwa amazina, nyamara ngo ishobora kuvurwa igakira igihe umuntu akurikiranywe hakiri kare. Muri iki cyumweru cyahariwe kurwanya ibibembe ku isi, twegereye muganga w'indwara z'uruhu Albert Irakarama mu bitaro La Croix du Sud adusobanurira ibyayo. Ibibembe birahari mu duce tumwe na tumwe byo majyepfo bihana imbibi n'ibihugu by'abaturanyi ndetse no mu majyaruguru. Ni indwara imaze igihe kinini cyane, bajya bavuga ko imaze mu binyejana nka 6 mbere ya Yezu Kristo, ivuka rya Yezu Kristo. Ni indwara iterwa n'agasimba bita Bacille de Hansen. Ni indwara ifata muntu by'umwihariko abantu bafite ubudahangarwa bwagabanutse, byagendera wenda mu ndwara bafite runaka, byagendera mu mibereho. Ni indwara itinda kugaragara cyane, bajya bavuga ko ushobora kugira ibimenyetso hagati y'imyaka 3 kugeza no myaka 50 ikiraho ngaho. Byaterwa nuko ubudahangarwa bwawe bugenze, ishobora kuhava none igaragaza ibindi bimenyetso byisumbuyeho. Iterwa n'iki? Iterwa n'ubwoko bw'udusimba. N'udusimba bita Bacille de Hansen, mwene wabo wa tuno by'igituntu. Ni indwara ushobora kwandura gendeye mu mwuka
ni indwara ishobora kwandura igendeye uhoze ku matembabuzi ya muntu wenda tuyite liquide biologique. Ubwo ni uburyo buri direct uhuye n'umuntu uyifite, ariko ushobora no kwandura ukoze ku bintu umuntu yanduye yakozeho. Ubwo ari bwo buryo navuga buri indirect. Ku bijyanye rero n'uburyo yandura, ni ibihe mu by'ukuri ibimenyetso byayo? Igaragara ku buryo bwinshi, nubwo tuvuga ngo ni indwara itakiboneka cyane, ariko ni indwara igira n'ingaruka mbi nyinshi cyane. Aho utekereza hose ku mubiri w'umuntu irahafata. Ibimenyetso bya mbere na mbere ni ku ruhu, ari naho umuganga w'uruhu aza ku mwanya wa mbere mu kubasha gukeka iyo ndwara, ariko kongera igafata n'uduce tw'umubiri two twita renere. Ubwo ariho iza gutuma umuntu agagara, intoki zikaba zacika, akagira ibisebe, ishobora gufata mu maso, ishobora gufata umutima, ishobora gufata impyiko, ibyo bita amylose. Ifata amaso umuntu akaba impumyi, ifata mu mazuru umuntu akazava amaraso, ifata mu mihogo, bikazagera aho bigeraho umuntu akazana n'ibindi bibyimba binini. Ubazanye ibibyimba ku matwi byafashe mu maso mu rwose, ariho umuntu azagira isura bavuga ngo nk'iy'intare. Ishobora gufata ibice byose by'umubiri. Ngaruka ko igaragara, ikimenyetso cy'ibanze cya mbere cy'iyo ndwara ni ukureba ibara turyita ikibibi. Ishobora kuba ihagera nko kuri santimetero 5 cyangwa no munsi yayo, ifite rwose uruziga aho irangirira hagaragara neza aho hantu, ukabona iryo bara ntabwo warivukanye. Rimwe na rimwe ukabona nk'aho hantu habiri icyuye, rimwe na rimwe aho hantu ukabona iyo umuntu akozeho ntabwo ubyumva. Biragoye ko nubona ikibibi uzahita wihutira kujya kukurebesha, ariko birafasha kuko nicyo kimenyetso cya mbere, kandi uko igaragaye kare, imiti igatangwa kare, za ngaruka ntabwo ziba zikije. Ubwo tunibutsa ko hari aho ugera za ngaruka amaze kugira, amaze guhinamirana, amaze kugira ibise runaka, hakaba nta kindi cyakorwa uretse kuguherekeza muri ubwo bumuga, reka mbyite gutyo. Wenda ubu utaragira ibyago wenda byo kugeraho, iyo bimenyekanye afashwe iki? Imiti irahari, dufite ikigo, iyo ibonywe hari ishami riri muri RBC wohereza uwo murwayi kugira ngo mbere na mbere bahamye ese niyo. Noneho ikiba kigamijwe no kureba ngo niba ariyo, hari ukuvura uwo muntu, ariko no gukuraho abandi ashobora kuba yaranduje. Icyo kigo nicyo gihita kibikurikirana. Iyo imaze kuyihamya batanga imiti irahari, bakagukurikirana. Ni imiti ifatwa igihe kirekire kugeza ku mezi 18, ishobora kugenda izanamo ibibazo hagati, ariko ni kimwe n'indi miti yose bitewe n'umurwayi ku wundi. Uwo rero wafashe imiti hakiri kare arakira neza? Arakira rwose, arakira akamera neza. Nubwo tuvuga ngo wamaze wenda kumugara, ntabwo kuvuga ko yamaze kumugara nabwo hatari ibindi bikorwa, kuko ni indwara isaba gufatikanya hagati y'abaganga mu bizi bitandukanye. Ubwo ni abaganga b'amagufa, ab'amaso, bano kugorora, ariko cyane cyane n'abajyanye n'imitekerereze n'abazamo. Ni handi baca umugani mu Kinyarwanda ngo uri kumwe n'umubembe ntabara gatanu. Ubwo barimo baravuga ko intoki zirahamirana, ufite igisebe gihoraho. Nibutsa ko icyo gisebe gishobora kuvamo na kanseri, cyo bita carcinome epidermoide, birashoboka, hari amaka yagiye aboneka. Noneho tujye n'ikiri inyuma ko bavuga ibibembe, bavuga ngo kanaka yarabembye, kunena birimo. N'ubu ngubu njya mbona nk'umuganga w'uruhu, hari abantu baza kwivuza, ukumva wenda niba ari kumwe n'umuntu mukuru aravuga ati kanaka tutumufata, atubona yarabembye rwose, ukabona ko barimo kumushyira ku ruhande. Uwo muntu ahora akenera wa muganga navugaga w'imitekerereze kugira ngo yongere amufashe kumva ko akiri umuntu, agakomeza ubuzima nubwo yaba afite ubumuga runaka, ariko hari ibyo akorerwa. Mwakomeje uti abantu baravuga ati uriya muntu yarabembye n'iki, hari n'abavuga ko ari amashitani. Nka muganga mubivuga hiki? Ntabwo ari byo, ni indwara nk'izindi, ni uburwayi bukwiye kuvurwa iyo buvumbuwe hakiri kare, kandi imiti irahari, ntabwo ari amashitani mu by'ukuri. Muganga Albert Irakarama wadusobanuriraga ku ndwara y'ibibembe. Ni naha rero dusoreje. Turabibutsa kandi ko twakira ibibazo byanyu i Kigali ni ku gasanduku k'amabaruwa 2790 cyangwa kuri email ya bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi. Imbere yo gusoza aya makuru, reka tubibutse zimwe mu ngingo twagarutseho. Mu Rwanda abagore n'abakobwa barashishikarizwa kwikingiriza kanseri y'inkondo y'umura. Naho muri Kongo, Sange muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamerewe bate? Ibyo twagarutseho nyuma ya grenade hatewe ku munsi w'ejo ikanahitana ubuzima bwa bamwe. Uwari umuhanzi Fela Kuti wo muri Nigeria yahawe igihembo cya Grammy Award nyuma y'imyaka hafi 30 apfuye.
muri Indonesia naho umugabo n'umugore bakubiswe inkoni 140 bazira gukora imibonano mpuzabitsina batarashyingiranwa ndetse no kunywa inzoga. Naha dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba, mbibutse ko mushobora kudukurikira no gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga.